يا رب يا مسهل علينا بس نلاقي الحاج الشرقاوي ده في الارض ولا حاجه، عشان احنا كل سنه بنحصد الارض سوا انا وهو. كتر خيره. مين يا ولاد على الباب؟ الغله نايمه يا ولاد، وطي الصوت. انا بقول لك الغله نايمه، بوطي صوتك شويه. ليه نايمه يا اخويا؟ طول الليل بتسكر في الثانويه ولا هو ايه؟ ان شاء الله انتوا جاري صباحكم خرا اصلا. اللي واخده البكالوريا ولا ايه؟ تعالى 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 يا اخي. اتفضل اتفضل اتفضل. ايه يا عم قاعد تخبط ايه؟ خش يا حاج عبده خش. ايه اللي جايبك هنا دلوقتي يا حاج عبده؟ مش لما العصر يقدم؟ يا نهار ابيض، ايه اللي نام الغله دي كده؟ نصيبنا اسود يا حاج عبده. ده انا لما اقول هتجوز الواد على الغله، لما جاتها شوطه سقيت والهوا شغال يا اخو، والدنيا راحت في داهيه. وايه الثمن الغريبه دي؟ بس دي تجاوز راحه متاخره، كان بالجوره. مصر ثلاثه دي ولا ايه؟ لا ده مصر 4 دي يا حاج عبده. بس دي جوره كنت زرعها متاخره يعني. هنعمل ايه يا حاج عبده؟ خدنا بنجم يا حاج عبده، زي ما انت شايف الارض اتبهدلت يا حاج عبده، وبيتنا اتخرب يا حاج عبده، ولا احنا مجوزين ولا احنا دافعين قسط السنه، وربنا يعوض علينا. لا اله الا الله. انا غلطان اصلا عشان الهوا كان شغال، قمت سجيت دورت المكنه وسجيت. غلط اصلا، انا مش سمعت كلام اخوي ورحنا سينا هناك اشترينا لنا 5 فدن. انا غلط اصلا، قلت ازرع حته اللي في البلد ونجي الناس، دمر لنا الدنيا. ايه اللي حاجتك لما تروح؟ انا دي غلط. انا عايز واحد يضربني بالشبشب اصلا. لو مش مشيت ورا كلام اخوي، وهو زرع لي 5 فدن هناك في العريش. شبشب؟ امال ايه؟ خد شبشب حلو اهو، اضرب نفسك انت بيه. ايه يا حاج عبده جاي تهزر بتصدق يا حاج عبده؟ هو ايه لعب عيالي؟ شوف يا حاج عبده الخراب مسكنا يا حاج عبده، عوض علينا ربنا زي ما انت شايف يا حاج عبده، الناس خدتنا بنجد. طب هتعمل سترك فيها ايه الغلة ووضعك دي؟ يا رب. هتعمل ربنا فيها يكفينا ايه؟ الشر عينين الناس. هتعمل فيها ايه الغله دي طيب؟ اعمل ايه؟ هتاخد الارض زي ما هي كده؟ بإرادة ربنا، انا ما عادش زراعها تاني دي. ده انت الست جوارات ما عادش فاضل منها الا ربع جرات اهو. اه هتطلع منها زكاه دي؟ ربنا ينتقم من الظالم واللي باص لنا في الارض. حسب الله ونعم نيتك زي الوكيل. الخرا النهارده، نيتك زي الخرا. انا قلت لك سيب الشغل وجيت عشان احسب معاك الحته اللي مش فاضله. خزيان، مش خزيان. انت مش خزيان يعني اديك 150 جنيه يوميه فيها ايه؟ هي فيها حاجه؟ ما انت لو بتطلع عليها زكاه كده، لكن انت ما بتطلعش اجري زكاه. بلا زكاه بلا بتاع، انت اللي بتطلع وجوز. روح يا راجل، حسب الله ونعم الوكيل فيك يا راجل، في ارضك يا راجل.